Welcome back. This is Principle of Marketing, which is an interesting course for business management, accounting, and many business stuff. So jirtu harka fuune course Principle of Marketing jedhu walitti dhufne irraa kanaaf course kanarraa akka bartan abdiin qaba. Course kun barattoota business ta'an hedduudhaaf ta'e nama akka common courseittis akka major courseittis ni kennama, especially for business management, marketing management, pure management, accounting fi kanneen kana fakkaatan baay'een isaanii ni fudhatu jechuudha course kana. ስለዚህ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናላችን ተከታታዮች፣ ዛሬ በፕሪንሲፕል ኦፍ ማርኬቲንግ ይዘን መጥተናል። ዛሬ ለየት ባለ መልኩ በአማርኛም በኦሮምኛም በእንግሊዝኛም በደንብ አድርገን እየተነተንን እንማማራለን ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ እንላለን። በቀጥታ ወደ ቲዮሪያችን እንገባለን። So ተመልሰን መጥተናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። So overview of marketing and marketing management በሚል ዛሬ እንጀምራለን ማለት ነው። So the first one is all about introduction. What does the term marketing mean for you? ያዳ አማሊ introduction ረቶን ይላሉ። ማርኬቲንግ የቹ So marketing ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንጀምራለን ማለት ነው። So the old view of marketing is all about telling and selling ብለው ነው የሚተነትኑት። ስለመሸጥ የሚያወራ ሳይንስ ነው ብለው ነው መሸጥና መግዛትን የያዘ ሳይንስ yokaan immoo gurguruu fi bituu ሳይንስ jedhu kan wal qabatadhani define godhu marketing kana old definition jennaan kana jechuudha. So the simple definition, marketing is managing a profitable customer relationship. So gabaawwatti marketing jechuun customer yookaan immoo maamiltoota wajjin hariiroo bu'aa qabeessa ta'e uumuu jechuudha. So hariiroo sirrii ta'e yookaan hariiroo bu'aa qabeessa ta'e uumuun marketing jedhama jedha. ማርኬቲንግ ማለት ነው ከደንበኞቻችን ጋር ቀጥተኛ የሆነ ትርፋማ የሆነ ግንኙነት መፍጠር ነው ብለው ዲፋይን ያደርጉታል ማለት ነው። So this marketing is simply the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and the distribution of ideas, goods and services to create an exchange that satisfy individual and organizational goals. Kanaaf marketing jechuun adeemsa karoora baasuutiin karoora san hojirra oolchuun conception irraa eegalee aga pricing yookaan gatii baasuu, promote gochuu fi product sana distribute gochuu jechuudha. Distribute kan goonu productiin sun idea ta'uu danda'a, materiaalii garagaraa ta'uu danda'a yookaan immoo servicii garagaraa ta'uu danda'a. Serviciin sun garuu kan individual yookaan organizational goal sana meet gochuu kan danda'u yookaan immoo galma geessuu kan danda'u ta'uu qabaadha. Kanaaf marketing saayinsii waa'ee karooraa, waa'ee hojirra oolmaa karooraa sanaa, especially gatii baasuu, productii tokko promote gochuu fi productii sana maamiltoota bira geessuu damee qotuudha jechuudha. Productiin nuti maamiltoota keenya bira geessuun immoo idea ta'uu danda'a, materiaalii garagaraa ta'uu danda'a, servicii garagaraa ta'uu danda'a. Overall garuu maal gochuu qaba? Satisfaction individual yookaan organizational goal fiduu kan danda'udha jechuudha. ስለዚህ ማርኬቲንግ ማለት በቀላሉ planning, executing and the conception of pricing ማለት ዋጋ መቁረጥ ነው። promotion ማለት ማስተዋወቅ ወይም ደግሞ ፕሮዳክቱን ማስተዋወቅ ማለት ነው። distribution ማለት ወደ ተጠቃሚው ማድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ልናደርስ እንችላለን ሲባል ሐሳብ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ እቃዎች ሊሆን ይችላሉ፣ ወይ ደግሞ ሰርቪሶች ወይ አገልግሎት ሊሆን ይችላል። ብቻ ምን ማድረግ አለበት? የተጠቃሚውን ፍላጎት ወይም ደግሞ የኦርጋናይዜሽኑን ዓላማ ማሳካት መቻል አለበት ይላል ማለት ነው። ማርኬቲንግ ማለት ይሄ ነው። So Kotler social definitions, marketing is simply a social and a managerial process by which individual and the groups obtain what they need and want through creating and exchange a product and the value with others. So namichi Kotler jedhamu suni marketing karaa kamiin define godhe? Marketing jechuun social and managerial process ta'ee kan fedhii individual yookaan immoo nama tokkoon namaata yookaan immoo groupii tokko galma kan geessu fedhii fi need fi wanti sana kan satisfy gochuu danda'uudha
አጀዳኒ ለዚህ ኮትለር የሚባለው ሳይንቲስት ምንድነው ዲፋይን ያደርገው እንግዲህ ማርኬቲንግ ማለት ሶሻል ወይም ማኔጀሪያል ፕሮሰስ ሆኖ የአንድን ግለሰብ ወይም ደግሞ የማህበርን ፍላጎት የሚያሟላ ኒድ እንደሆንቱን የሚያሟላ ማለት ነው የሚለው እንግዲህ ይሄን ፍላጎት ወይም ደግሞ ኒድ ስናሟላ ታዲያ ኤክስቼንጅ ይኖራል ማለት ኤክስቼንጅ ፕሮዳክት and value with others. So marketing is the process by which a company create value for customers and build strong customer relationship to capture value from the customer in return. ስለዚህ ማርኬቲንግ ማለት ነው እንግዲህ ተጠቃሚውና አምራቹ በትክክል የሆነ ቀረቤታ ወይም ደግሞ ሪሌሽንሺፕ እንዲገነቡ በማድረግ እና ፕሮዳክታችን በመስጠት ተነሱ ደግሞ ሪተርን ወይም ደግሞ ተገቢውን ገቢ የምናገኝበት ዘዴ ነው የሚለው ሶ ማርኬቲንግ ይሹማል ጀዳኒ the process by which a company can create a customer and build strong customer relationship ማሚላ አርገቹ ፊ ማሚላ ሰነ ይዱት ሞ strong relationship ዶካኒ ሞ አሪሮ ጪማተ የተኮ ኡሙዳን capture value ዋን ፕሮዳክት ከኘር ጊሄን ኔ ቦ ደግሞ ፕሮፊት ዮካኒ ሞ ቦ አበርባኑ ሰነ አርገቹ አከደንዴኙ ታሲሱ ጀቹ So what the core concepts? So customer need, want, demands. So market offering means simply value and satisfaction, exchange in the relationship, finally there's the market. Kana core concept in marketing kana waani customer need, customer want and the demand. Kasumas market offering value and satisfaction yookaan immoo product tokko erga fudhanne booda gammachuu yookaan satisfaction nuti argannu waani inni kaan immoo exchange akkasumas hariiroo yookaan relationship wal jijjiirraan jira jechuudha marketingii keessatti maaliif productiin kenninan immoo maallaqa argachuun jira waan ta'eef jechuudha. So this one is what the core concept of marketing ይባላል ማለት ነው. core concept of marketing የሚባሉት ነው እንግዲህ customer need አለ፣ want አለ፣ demand አለ፣ market offering፣ ሌላው value and satisfaction፣ finally exchange and relationship ከዛም ደግሞ ማርኬት የምንለው core concept of marketing የምንላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። So core marketing concepts need are a basic necessity for human life. They include the basic physical need for food, water, clothing, warmth and safety, and they are basic part of the human makeup. Marre core concept of marketing yoron umudandan ingidi namni tokko yookaan immoo dhalli namaa kun jiraachuudhaaf basic need yookaan necessity yoron jedhaman jiraachuudhaaf warroon ni barbaachisan jiru jechuudha kanneen akka nyaata, bishaan, uffata, yes, jaalala safety saanan kunniin namni tokko jiraachuudhaaf wantoota isa barbaachisan jechuudha. Kanaaf core concept of marketing yookaan immoo marketingin akka jiraatu kan taasise inni guddaan neediin yookaan immoo basic necessity jiraachuu isaati jechuudha. So ምንድነው የሚለው እንግዲህ core concept of marketing ወይም ደግሞ ማርኬቲንግ ሊኖር ዘንድ የግድ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ኒድ ያስፈልጋል፣ ፍላጎት ያስፈልጋል ማለት ነው። የሰው ልጅ ለመኖር ምን ያስፈልገዋል? ምግብ ያስፈልገዋል፣ ውሃ ያስፈልገዋል፣ ልብስ ያስፈልገዋል፣ ሙቀት ያስፈልገዋል፣ ሴፍቲ ያስፈልገዋል። ስለዚህ እነኚህን ለማግኘት የግድ ግብይት ማካሄድ አለበት ማለት ነው። ለዚህም ነው core concept of marketing basic need ወይም ደግሞ necessity ነው የምንለው ማለት ነው። So wants different from form of fulfilling need and shaped by culture and individual personality. An American need food but want Big Mac. Want are shaped by one's society and are driven in terms of object that will satisfy need. እንግዲህ ወንት ስንል ምንድነው? የቅንጦት ፍላጎት ነው። አሁን የሰው ልጅ ቤዚክ ኒድ አለው ለመኖር የሚያስፈልገው ምግብ፣ ልብስና መጠለያ ቤት ያስፈልገዋል። የቅንጦት ምግቦች ደግሞ የምንላቸው ደግሞ የቅንጦት ፍላጎት የምንላቸው ደግሞ ነገሮችም አሉ ማለት ነው። እንግዲህ akkuma jenne namni tokko jiraachuudhaaf dirqamoonni bu'uura jedhaman nyaata, uffataa fi bishaan ni barbaada. Erga san fulfill godhe immoo wanti barbaadu yookaan wanta dabalataa barbaadu yookaan satisfaction dabalataa barbaada jechuudha. Kanaafis magaalaa irratti ba'uun dirqama ta'a jechuudha. So want backed by the buying power want become demand. Want plus buying power is equal to demand. Kanaaf demand jechuudha fedhii yookaan immoo wanta tokko barbaaduun jira. Barbaadu qofa osoo hin ta'in dandeettii bituu yoo qaban. Kanaaf want plus buying power fedhiin jiraachuu fi bituu danda'uun sun bakka tokkotti maal jedhama? Demand jedhama jechuudha. Kanaaf demand jechuun simply want plus buying power jechuudha. ስለዚህ demand ማለት ምንድነው? እንግዲህ መሻት ነው። መሻት ማለት ደግሞ መፈለግ ሲደመር የመግዛት አቅም መኖር ማለት ነው። ስለዚህ መፈለግ ሲደመር የመግዛት አቅም ምን ይሰጠናል? ዲማንድ ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ ዲማንድ human want backed by the buying power and the willingness to spend ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ከፈለግን ለዛ ነገር ወጪ ማድረግ ወይም ደግሞ መግዛት መቻል አለብን ማለት ነው። ያ ምን ይባላል? ዲማንድ ይባላል ማለት ነው።
So marketer must understand the difference between need and want. Need are necessity to meet urgent requirement. Want is a desire for something that is not essential. እንግዲህ አሁን need እና want ምንድነው ልዩነቱ ነው? need necessity ነው፣ የግድ የሚያስፈልግ ለመኖር የግድ የሚያስፈልገን ነገር ነው። want ግን ተጨማሪ ደስታ ለመፍጠር የምንጠቀማቸው ነገሮች ናቸው። እንግዲህ ከረገሩማ need if you want beekun dirqamachu need jechuun namni tokko dirqama jiraachuudha wantoonni isa barbaachisan yoo ta'u want jechuun immoo dabalataan yookaan osaan dhabnes jiraachuu kan dandeenyu jechuudha. wantoota dabalataan satisfaction argachuudhaaf goonu suni want ennaan jechuudha. So marketing can be used to turn a want into a perceived need, and many feel that cell phone is need. And the marketing can also be used to stimulate demand through advertising, one element of marketing. So yeroo baay'ee amma namni tokko namoonni baay'een isaanii cell phone yookaan immoo mobile phone kana akka wantitti ilaalu, namoonni baay'een immoo akka niiditti ilaalu. Isin akka maalitti akka ilaaltan hin beeku. Is it need or want kan jedhu isinummaan deebisa. Kanaaf yeroo baay'ee namni tokko demand isaa stimulate gochuudhaaf maal godha? yeroo hundaa advertising waan beeksisuun jiraachuun dirqama jechuudha. ስለዚህ አንድ ነገር ለመሸጥ ወይም ደግሞ ዲማንዱ ከፍ እንዲል ማስታወቅ ወይም ፕሮሞሽን መስራት አስፈላጊ ነው የሚል ነገር ነው እዚህ ጋር እየነገረን ያለው። ሶ ኒድ አለ want አለ። እንግዲህ እዚህ ጋር የሚወርድ ውሃ ነው የምታዩት፣ እዚህ ጋር ደግሞ የታሸገ ውሃ። ስለዚህ ለመኖር የሚወርድ ውሃም ካገኘን በቂ ነው። ግን በጣም ደግሞ ጤናችን ለመጠበቅ ሳቲስፋይ ለመሆን ስንፈልግ ደግሞ የታሸገ ውሃ ፈልጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ገራገሩማ ፎቶ ለማ ከና ወካም ፒክቸሪ ለማ ይወላልተን አሲቲ ቢሻያው አሲቲ ሞ ቢሻን ሃይላንድ ናብ ነምኒ ጅራቹዳፍ ድርቃ ቢሻኑማ አርገቹ ቀበነ ቢሻኑማ ያዋታው ዱጉ ደንደው ቀበ ገሩ ሞር ገመቹ አርገቹ ወካንሞ ወፈያይሳ ኤጉፍሞ ቢሻን ሃይላንድ ወሶ ደገ ባሬዳደቹ ለኩንሞ አካውንቲቲ ይላልማቹ አካውንቲቲ ይላልም። So types of need: physical need, social need, individual need. Jannee bakka garagaraatti qooduu dandeenya. Physical need kanneen jennuun nyaata, uffata fi mana jireenyaa argachuudha. Social need jechuun immoo hariiroo hawaasummaa, jaalala argachuu yoo hammatu. Individual need gaafa jennu immoo fedhii barnootaa, fedhii beekumsa gonfachuu, fedhii ofiin of ibsuu danda'u isaanan sunniin individual need jedhamu jechuudha. ስለዚህ ሶስት አይነት ኒድ አለ ነው የሚለው። ፊዚካል ኒድ አለ፣ ብዙ ጊዜ ምግብ፣ የልብስ መጠለያ እና ደግሞ ጤናማ የሆነ ወይም ደግሞ ጥበቃ ሴፍቲ ስንፈልግ ፊዚካል ኒድ እንለዋለን። ሶሻል ኒድ ስንል እንግዲህ አንድ ማህበራዊ ግንኙነት መወደድን በማህበረሰቡ ጥሩ ስም ማግኘት ምናምን ስንፈልግ ሶሻል ኒድ ይባላል። ኢንዲቪጁዋል ኒድ ስንል ደግሞ የመማር የማወቅ ራስን በራስ የመግለጽ እነኚህ individual need የምንላቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ we have three types of need. Here is one question: is ice cream need or want ይላል። ice cream need ነው ወይ want ነው? ከላይ ሲኑማን ዴቢሱፍ ያላ ice cream ዳይምኒ ቶክ ice cream akka needitti moo akka wantitti ilaaltu isin naaf jeeqoodha kana. So the value proposition is the sets of benefit or value a company promises to deliver to the customer to satisfy their need. So value proposition jechuun gabaabumatti sets of benefit or value kaampaniin tokko customer isaatiif kan dhiyeessu jechuudha. Customeriin sun fedhiin isaa akka guutamu kan dhiyeessu sana maal jennaani value proposition እንላለን። value proposition ማለት እንግዲህ የምናገኛቸው ቤኔፊቶች ወይም ደግሞ ቫልዩዎች አንድ ካምፓኒ ለከስተመሩ የሚሰጠው ቤኔፊት ወይም ቫልዩ የዛን የከስተመር ፍላጎት የሚያሟላ ነገር value proportion ይባላል። So market offering are sometimes a combination of product, service, information, idea or experience offered to the market to satisfy the need or want. Market offering ማለት ገበያ ላይ የሚወጡ ነገሮች ምንድናቸው ነው? እንግዲህ ፕሮዳክት እናወጣለን፣ ሰርቪስ እናወጣለን፣ ኢንፎርሜሽን እናወጣለን፣ አይዲያ እናወጣለን፣ ኤክስፒሪየንስ ይሸጣለን። እንግዲህ ምን ይሸጣል ነው እዚህ ጋር ገባው መት ምን ይሸጣል ማለት ጉርጉረማቸው product inni gurgurama, service inni gurgurama, information inni gurgurama, idea inni gurgurama, experience inni gurgurama. Sannan kunniin hundi isaaniitu customer satisfaction yookaan needy warroota guutuu danda'ani jechuudha. ስለዚህ ማርኬት ኦፈሪንግ የምንለው አንድ ካምፓኒ ለተጠቃሚ ወይም ለከስተመሩ ኒድ እና ወንት ለማሟላት የሚያቀርባቸው ነገሮች ነው። ምን ይሸጣል ሲባል ፕሮዳክት፣ ሰርቪስ፣ ኢንፎርሜሽን፣ አይዲያ ኦር ኤክስፒሪየንስም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። So what can be marketed? ቅድም እንዳልነው ነው ምንድነው የሚሸጠው? ጉድ ይሸጣል፣ ሰርቪስ፣ ፕሌሰስ፣ አይዲያስ፣ ኢቨንትስ አን ጉንዲኑ ጉርጉረሙ ወሮ ተደንዳኒ ከነነካ ያ namni gurgurama maaliif beekumsi isaanii gurguramachuun parts properties organization information experience ያ kanaaf amma yeroo baay'ee hojii irratti yeroo laaltan
beeksisni yeroo experience waggaa akkanaadha. Experience gurguramaa jira jechuudha bite. Saannan kunniin wantoota gurguraman ናቸው. እነዚህ በአጠቃላይ የሚሸጡ ነገሮች ናቸው። Customer value is the difference between the value the customer gain from owning and using the product and the cost of obtaining the products. So customer value jechuun maal jechuudha? Garaagarummaa kastamarri tokko bu'aa wayii argachuudhaaf kaampaanii tokkorraa bituu fi gatii inni baasu jechuudha. አንድ ከስተመር ቫልዩ ስንል ምን ማለት ነው? እንግዲህ ለቫልዩ ሳል ወይም ደግሞ የሚያገኘው ነገር ወይም የሚያገኘው ጥቅምና የሚያወጣው ወጪ የሚያመጣጥንበት ከስተመር ቫልዩ ይባላል። ከስተመር ሳቲስፋክሽን ስንል የከስተመሩ ደስታ ወይም ደግሞ አንድ ነገር በማግኘቱ የሚያገኘው እርካታ ማለት ነው። so with the purchase depend on the how well the products or performance live up to the customer by gain and tell others about their good experience. Dissatisfied customer often switch to the competitors and dispatch the product to the others ይላል። ስለዚህ አንድ ከስተመር ሳቲስፋይ የማይሆን ከሆነ በእኛ ፕሮዳክት በቀጥታ ከኛ ጥሎ ወደ ሌላ ተወዳዳሪዎቻችን ሄዶ ከዛ ይገዛል ማለት ነው ፕሮዳክት። ስለዚህ ከስተመር ሳቲስፋክሽን jechuun gammachuu yookaan immoo product keenya fudhachuudhaan satisfaction inni argatu jechuudha customer keenya. Customer tokko satisfy hin ta'u taanaan yeroo hundaa nurraan bitu. Maaliif product keenya dhiisee dorgomtoota keenyarraa deemee bituu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa customer satisfaction irratti dhiphatanii hojjechuun baay'ee murteessaa ta'uu isaa nutti hima jechuudha. Exchange in the relationship. Exchange simply is the act of obtaining a desired object from someone by offering something in return. The relationship are built through several exchange. So exchange jechuun gabaabumatti yaa wanta tokko yeroo binnu waa wayiin kaffalachuu. Fakkeenyaaf nuti maallaqa kaffallee product wayii gaafa fudhannu exchange jennaan jechuudha. እዚህ ኤክስቼንጅ ማለት መለዋወጥ ነው። እንግዲህ እኛ ሄደን ሽንኩርት ልንገዛ ብር እንከፍላለን የግድ። ስለዚህ ብር ሰጥተን ሽንኩርት ይዘን እንመጣለን። ያ ነው እንግዲህ ኤክስቼንጅ ማለት። The market is a set of actual and potential buyer of the product. The size of the market depends on the number of the people who exhibit the need have resources to engage in the exchange. So the market gaafa jennu maal jechuudha? Set of actual and potential buyers of the product. Size of the market tokko maalirratti depend ta'a hamma namoota marketii sana keessatti qooda fudhatanii irratti hundaa'uudhaan large market size or small market size jennee bakka lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. So marketing management simply the art and the science of choosing target market and building a profitable relationship with them. So marketing management gaafa jennu እንግዲህ አርቲidha jechuudha. Artii fi saayinsii target marketii tokko filachuu fi kaampaanii sana profitable godhanii strong relationship ijaaruu jechuudha. So it's the art and the science of choosing target market and building a profitable relationship with them. ምን ማለት ነው? ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ማለት እንግዲህ ጥበብ ነው ማለት ነው። ጥበብና ሳይንስ ሆኖ ትክክለኛውን ታርጌት ማርኬት የመምረጥና ትክክለኛ የሆነ አትራፊ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ወይም ደግሞ ግንኙነት መገንባት ማለት ነው የሚላችሁ። So the two goals of marketing management is simply to attract a new customer by promising superior value and to keep and grow the current customer by delivering satisfaction. Maayinni gooliin marketing management kaayyoon isaa maayinni kaayyoo gurguddoo lama qaba. Tokkoffaa customerii haarawaa ta'e attract gochuu fi productii amansiisaa ta'e akka isaaf kennu itti amansiisuudhaan customerii haarawaa gara keenyatti harkisuu yoo ta'u, inni lammaffaan immoo customerii finnee sana fi kan jiru yeroo dheeraa akka turu fi gammachuu akka argatu taasisuudha. ስለዚህ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ሁለት ትልልቅ ጎሎች ነው ያለው ወይም አላማ ነው ያለው። አንደኛ አዳዲስ ከስተመሮችን በማምጣት የኛ ፕሮዳክት ለነሱ በጣም ትልቅ ጥቅም እንዳለው በማሳመን ማምጣት ነው። ሁለተኛው ካመጣናቸው በኋላ እነሱን ለረጅም ሰዓት ማቆየትና በእኛ ፕሮዳክት ረክተው እንዲቆዩ ማድረግ ነው። ይሄ ሁለቱ የማርኬቲንግ ማኔጅመንት ዋና ተግባራት ወይም ደግሞ ጥቅሞች ናቸው ማለት ወይም ደግሞ አላማዎች ናቸው ማለት ነው። So designing the winning marketing strategy required the answer to the following question: what a customer will we serve, what is our target market, and how can we best serve these customers, what is our value proposition. ማለት designing a winning marketing strategy gaafa baafnu market strategy nuti baafnu suni gaafilee kanneen deebisuu qaba. Tokkoffaa customerri nuti finnu maaliin serve gochuu barbaanneeti yookaan immoo target customerin keenya target marketing keenya maayinni inni lammaffaa immoo
target market keenya bifa kamiin bifa best service kennuu fi dandeenya jechuudha. Akka inni yeroo dheeraa nu wajjin ture yookaan immoo value proportion nuti kennuu fi maal ta'uu qaba jechuudha. ስለዚህ አንድ ሰው ወይም ደግሞ አንድ የማርኬቲንግ ማኔጅመንት ባለሙያ አሸናፊ ወይም ደግሞ ዊነር የሆነ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ሲቀርጽ እነኚህን ጥያቄዎች መመለስ አለበት። አንደኛ ካስተመሩ ምንድነው ሰርቭ ማድረገው? ምን አይነት ሰርቪስ ነው የምሰጠው? ሁለተኛ ካስተመሪስ ማን ነው? ታርጌት ማርኬቲንግ የምንለው እሱን ነው። ሁለተኛ ካመጣሉ በኋላ ጥሩ ሰርቪስ የምንሰጠው ወይም ደግሞ ከተወዳዳሪዎችን የተሻለ ሰርቪስ ለደንበኞቻችን የምንሰጠው እንዴት ነው? what is our value proposition የሚለውን የሚይዝ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። So marketing management orientation or philosophy is the next one. So there are 5 alternative concepts used when organization conduct their marketing activity. These are production concept, product concept, selling concept, marketing concept and the social marketing concepts. So kanaaf maal jechuudha marketing management orientation yookaan philosophy gaafa jennu philosophy wan shan follow godha marketing management in tokko philosophy shannan kanniin hordofachuudha. There are 5 alternative concepts used to organization conduct the marketing activity. Ko marketing activity tokko yookaan immoo hojii isaa hojjechuudhaaf philosophywan shanan kana follow gochuu qaba. Inni tokkoffaa production concept oomisha jechuudha. Production jechuun gabaabumatti akkamitti produce goona product sana kan jedhu concept baasuun barbaachisaadha. Productiin nuti oomishni sun immoo maal fakkaata kan jedhu akkamitti gurgurra. Marketingin yookaan bakki gurgurtaa suni maal fakkaata. Social marketing concepts qabaachuun dirqama jechuudha. tokko tokkoon isaanii ilaalla. ስለዚህ ምንድነው ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ኦሪየንቴሽን ኦፍ ፊሎሶፊ ስንል እነኚህን አምስቶቹን ነገሮች የያዘ ነው። አንደኛ ፕሮዳክሽን ኮንሰፕት ነው። ሌላ ፕሮዳክት ኮንሰፕት፣ ሴሊንግ ኮንሰፕት፣ ማርኬቲንግ ኮንሰፕት እና ሶሻል ማርኬቲንግ ኮንሰፕት ነው ይላል። አንድ በአንድ ለማየት እንሞክራለን። When it comes to production concept, it's the idea that the consumers will favor products that are available or highly affordable. ምን ማለት ነው? ፕሮዳክሽን ኮንሰፕት ስንከተል እንግዲህ ከስተመሮቻችን ብዙ ጊዜ ደንበኞቻችን ምን ይፈልጋሉ ማለት ነው? በብዛት የሚያገኙት ወይም ደግሞ በፈለጉት ሰዓት የሚያገኙትን ፕሮዳክት ይፈልጋሉ ማለት ነው። available ነው ወይም highly affordable ነው ያ ፕሮዳክት የሚለውን ማጥናት አለብን ማለት ነው። therefore management should focus on improving production and distribution efficiency. ምን ማድረግ አለበት ታዲያ? አንድ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ባለሙያ ሁሉ ጊዜ ፕሮዳክሽን ኮንሰፕቱ ሲመሰረት ወይም ደግሞ ሲያቋቁም ሁሌ ኢምፕሩቪንግ ፕሮዳክሽን ወይም ደግሞ የማምረቻ ዘዴውን በደንብ በተሳለጠ ሁኔታና ፕሮዳክሽን ኤፊሺየንሲውም የተሻለ እንዲሆን ማድረግ አለበት ማለት ነው። kanaaf production concept gaafa jennu customer keenya yookaan maamiltoonni keenya yeroo hundaa maal barbaadu kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif product keenya gaafa barbaadan product sana argachuu danda'u qabu. Highly available or highly affordable jechuun yeroo baay'ee gaafa barbaadanitti argamuu danda'u qaba jechuudha. Kana gochuuf marketing management tokko yeroo hundaa focusiin isaa maal ta'uu qaba? Improving production akkasumas distribution. Product tokko karaa itti oomishu sana bareechuu qaba. Erga oomishee booda immoo distribution channel isaas efficient akka ta'u taasisuun step isa jalqabaati jechuudha. Inni lammaffaa product concept. The idea that the consumer will favor the product that offer the most quality, performance and features. Maal jechuudha? Product concept gaafa jennu customer tokko yookaan immoo maamilli keenya tokko yeroo baay'ee fedhiin isaa maayinni productiin nuti oomishnuu fi quality'n isaa kan eegamee ta'uu qaba jechuudha. Qulqullina gahaa kan qabu ta'uu qaba. Feature yookaan immoo akkaataa inni barbaadu performance'n isaa, feature'n isaa akkaataa inni barbaadu ta'uu fi qaba jechuudha. So organization should focus on the making continuous production improvement. Yeroo hundaa organizationin tokko yookaan dhaabbanni tokko product isaa guyyaa guyyaa quality isaa dabalaa deemuun isarraa eegama jechuudha. ስለዚህ ፕሮዳክት ኮንሰፕት ምን ማለታችን ነው? ደንበኞቻችን ምን አይነት ፕሮዳክት ይፈልጋሉ የሚለው ማወቅ አለብን። ጥራት ያለው ፕሮዳክት፣ ፐርፎርማንሱ ጥሩ የሆነ፣ ፊቸሩ ጥሩ የሆነ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይሄ ይፈልጋሉ የሚለውን ካወቅን በኋላ አንድ ኦርጋናይዜሽን ሁሉ ጊዜ ምንድነው ማድረግ ያለበት? ፕሮዳክት ኢምፕሩቭመንት ላይ መስራት አለበት። ሁሌ ፕሮዳክቱ የተሻሻለ አፕዴት እየሆነ መምጣት መቻል አለበት ማለት ነው። ፕሮዳክት ኮንሰፕት ስንል እንደዚህ ነው። Selling concept is the idea that the consumer will know by firm's product unless it undertakes a large scale selling and the promotion effort. ሴሊንግ ኮንሰፕት እንግዲህ መሸጥ ነውና አንድ ፕሮዳክት ከተመረተ በኋላ የግድ መሸጥ አለበት። ለመሸጥ ደግሞ ብዙ ጊዜ ደንበኞቻችን በሰፊ ሽያጭ ላይ እንሰማራ ይፈልጋሉ። ያ ብቻ ሳይሆን ፕሮዳክታችን በደንብ እንድናስተዋውቅ ይፈልጋሉ ማለት ነው።
ሶ ይሄንን ማድረግ አለበት አንድ ካምፓኒ ማለት ነው። ካመረተ በኋላ ዝም ማለት የለበትም። በደንብ አድርጎ ፕሮዳክቱን ፕሮሞት ማድረግ በስፋት ገበያ ላይ ማቅረብ አለበት ነው። ሶ ማልጅቾ ለስረት ሴሊንግ ኮንሰፕት ጋር ፈጀን ፕሮዳክቱ ኮርግ ኦሚሽኔ ቦዳ ፕሮዳክቱን ከስተመር ከኛ ቢረሰል በትጋው እንደው ማልጎቹ ቀብነ ፕሮሞሽኒ ስሪት ወጀቺሱ ቀብነ ለማፋሞ ላርጅ ከቨሬጅ ማርኬት ይቀባችሁ እንደው ቀብነቸው The concept is typically practiced with unsold goods. Those that buyer do not normally think of buying such as insurance. Yeah, for example, ምን ማለት ነው የፈለገው እዚህ ጋር አንዳንድ ጊዜ እኛ ማናስተውላቸው ወይ ደግሞ ያስፈልጉናል ብለን አቀደንባቸው የማንገዛቸው ፕሮዳክቶች አሉ ብዙ ጊዜ። ስለዚህ እነኛ ፕሮዳክቶች በደንብ ፕሮሞት የማይደረጉልን ከሆነ አስቸጋሪ ነው፣ ላናስታውሳቸው እንችላለን። ለምሳሌ ኢንሹራንስ መግባት ብዙ ሰዎች ቲንክ ላይ ያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ በደንብ አድርጎ ፕሮሞት ማድረግ አለበት። ለምሳሌ የሬሳ ሳጥን መግዛት፣ ሰዎች የሬሳ ሳጥን ሲቸገሩ ብቻ ነው የሚገዙት እንደሚታወቀውና ስለዚህ ፕሮሞሽን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው እንዲህ ያሉ ፕሮዳክቶች። It focuses on the creation sales transaction rather than building long term profitable customer relationship. ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ሴልስ ትራንዛክሽን መፍጠር ነው ያለብን። ፎከሳችን እዛ ላይ ነው እንጂ ሎንግ ተርም ሪሌሽንሺፕ ምናምን የሚለው ብዙ ማዋጭ ላይሆን ይችላል እንደዚህ ያሉ ፕሮዳክቶች ላይ ማለት ነውና በዚህ መልኩ መሆን አለበት ነው። ሶ ሴሊንግ ኮንሰፕት አኩመሬ ፉጀኒ ፕሮዳክቶ ከርጎሚሽን ቦዳ አከሚት ጉርጉራ ላርጅ ከቨሬጅ ቀባችሁ ፊ ፕሮሞሽን ወጀቹ ኩኒን ፈከኛ ፕሮዳክት ኑቲ ኢካሮርፈኔ ወካን ሞ ጥየፈኔን ቢኔ ጅሮ ሄዱን ይሳሪ ፈከኛ ኢንሹራንስ ይፎላል ነምኒ ባዬ ያዴ ነፈርባች ያዴ ካሮርፈቴ ዴኔ እንቢቱ ካና ፕሮሞሽኒንግ ጉዳይ ነው ካን ሞ ፕሮሞሽኒንግ ባይን ኢሰበርባቻቸው ፕሮዳክት ያከሲ ሰነረት ፕሮዳክት ያንሱት ፕሮዳክት ሮተ የደመን ከነረት ሞ ይሮ ባዬ ሴልስ ትራንዛክሽን ይራ ዲፔንድ ጎቹ ቀብነ ማለት ቢልዲንግ ሎንግ ተርም relationship profitable relationship san irratti hundaa'u osoo hin taane sales transaction irratti focus goone time keenya irratti dabarsuu yookaan sa'aatii keenya yeroo baay'ee jira dabarsuu danda'u qabna jechuudha. Then the fourth one is the marketing concept. It told that achieving organizational goals depend on knowing the need and the want of the target market and delivering the desired satisfaction better than those of the competitors. ሶ ማርኬቲንግ ኮንሰፕት ስንል እዚህ ጋር ምን ማለታችን ነው እንግዲህ አላማችን ወይም ደግሞ የአንድ ተቋም ጎል አለ ያንን ጎል ሳቲስፋይ ለማድረግ ወይም ደግሞ አቺቭ ለማድረግና የከስተመሮቻችን ኒድና ወንትን ሳቲስፋይ ለማድረግ ፕሮዳክታችንን በደንብ አድርገን ዴሊቨር በማድረግ ሳቲስፋክሽን ማምጣት መቻል አለብን ከተወዳዳሪዎቻችን በተሻለ መጠን መስራት መቻል አለብን ማለት ነው ሶ the marketing concept is a customer centered which means sales and respond philosophy so marketing concept ሁሉ ጊዜ ከስተመር ሴንተርድ ነው መሆን ያለበት ነው የሚለው እንግዲህ ፕሮዳክታችን ወሳኞቹ መሆን አለበት የኛ ከስተመሮች መሆን አለበት ነው so the job is not finding the right customer for your product but the right product for your customer ያ ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚሸወዱት እዚህ ጋር ነው the right customer for our product ይፈልጋል no the right product for our customer ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ብዙ ጊዜ ፎከሳችን the right product ለከስተመሩ ማቅረብ ነው right product የምናቀርብለት ከሆነ ሁሉ ጊዜ ከስተመር ወደኛ መምጣቱን አቆም ማለት ነው so selling concept takes an inside out approach whereas the marketing concept uses outside in approach ነው አየ ሴሊንግ ቅድም ነበር አንድ ፕሮዳክት ካመረትን በኋላ ይግድ እኛ ማስተዋወቅ በደንብ አድርገን ላርጅ ከቨሬጅ መያዝ አለብን ከኛ ወደ ውጪ ነው ማለት ነው ስለዚህ inside out approach ነው ማርኬቲንግ ግን ራይት ፕሮዳክት በመምረጥ ከስተመሮች ወደኛ እንዲመጡ ማድረግ ነው ስለዚህ outside in perspective ነው የሚከተለው ማለት ነው so marketing concept ጋር ፈጀሉ እንግዲህ ታበንቶ ከፕሮዳክት ተኮ ከኦሚሾፍ ኦርጋናይዜሽናል ጎል ኢሳ ሚት ኩቹፍ ከነጋፈ ጎዱሞ ኒድ እንደ ወንት ኦፍ በታርጌት ከስተመር ካሊሞ ማሚሎተ ኢሳስ ከሳቲስፋይ ጎቹ ደንደው ቀባቹ ከነጎቹ ዴሊቨሪንግ ስትራቴጂ ኢሳ ዶርጉምቱቶ ኢሳ ጫሉ ቀባጆቹዳ እኒ ካሊሞ ፕሮዳክት ኢሳ ማልተው ቀባ ከስተመር ሴንተሪ ተውቀው customer center ጋር ጀኑ ማልጎቹዳ ፕሮዳክት ራይት ፕሮዳክት ከንቴቶ ኮሚሹ ይቀርነ ፕሮዳክት ስሪቴ ፕሮዳክት ጋሪቴ ጉልጉልና ሳቲስፋክሽን ከንፊዱ ደንደው ካስተመሪ ዳፍ ዴሱ ደንደው ቀብነ ማለ ካስተመሪ በርባዱን ቀብነ ነሽፈኑት ሪቴ ራይት ካስተመር ፎር ዩር ፕሮዳክት በርባዱን በርባች ራዘር ዛን the right product for our customer ተውቀባል ፈከኛፍ ሴሊንግ ኮንሰፕት አኩማሪ ፉጀን ፕሮዳክት ኮርጎሚሽን ቦዳ ፕሮሞሽን ስሪቴ ወጀቹ ቀብና ካስተመሪን ገረ ከኛዱ ከናፍ ኢንሳይድ አውት ኦፍ ፕሮጀና ነች ማርኬቲንግ ኮንሰፕት ጋፈታው ገሩ ፕሮዳክት ስሪት ወርገደ የሲኔ ቦረ ከስተመር ኡፉማን ዱ ፋሲለስቴፍ አውትሳይድ ኢን አፕሮች ፎሎ ጎዳ ይካልሞ ፐርስፔክቲቭ ፎሎ ጎዳቹ ናፍ the right product at the right place for the right customer ከንተው ደንደው ቀበቹ ለማርኬቲንግ ኮንሰፕት
The societal marketing concept, the idea that the company's marketing decision should consider the customer want, the company's desire and the society's long-term interests. Yeah, አንድ ፕሮዳክት ከተመረተ በኋላ የግድ የካምፓኒውን ሳቲስፋክሽን ወይም ጎል ብቻ ሚት ማድረግ ሳይሆን የከስተመሩን ሳቲስፋክሽን፣ የከስተመሩ ወንት፣ የካምፓኒውን ዲዛይር እንዲሁም ሶሻል ሎንግ ተርም ኢንተረስት ማስከበር መጠበቅ አለበት ማለት ነው እንጂ ሶሳይቲውን የሚጎዳ ነገር ከሆነ ለአካባቢው ላይ ማይሆን ለጤናቸው ሪስክ የሚሆን ከሆነ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶሻል ማርኬቲንግ ኮንሰፕት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶሻል ማርኬቲንግ ኮንሰፕት jechuun jechuudha productivity oomishni suni ካምፓኒ ሰነ እንኳን ጎሊ ካምፓኒ ሰነ ሚትጎቹ ፊ ካስተመሪ ከኝ ገመቺሱራ ከናፌ ሶሳይቲ ረፍት ሎንግ ረን ኢንተረስት ኢሳኒ ከን ኤግዚሱ ታው ቀባቹ ፋብሪካ tokkonan bana jette ፋብሪካን ከንኬ በዋቀቤሳ ይህ ፕሮዳክቲንግ ከንኬ ካስተመሪን ከጃለቱ ታው ቀበ ቆፎ ሶንታኔ naannoo san irratti dhiibbaan inni fidu moomaa inni kan jedhu long run interest isaan irratti dhiibbaa inni fidus qo'achuun baay'ee tokko murteessaadha jechuudha. So thank you very much. This one is the end of chapter 1. Boqonnaa tokko kanumaan finneerraa guddaa galatoomaa. Kanaaf warroonni chaanaalii keenya subscribe goone ammas chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatinaa warroonni videoon keenya isinitti tole ta'e taanaan immoo like gochuun namoota hedduu bira qaqqabu gochuun dagatinaa maaliif gaafa isin like gootan videoon keenya namoota hedduu bira qaqqaba jechuudha. ስለዚህ በጣም እናመሰግናለን። ቻፕተሩን በዚህ መልኩ ጨርሰናል። ቻፕተር 2 ዘንድ እንመጣላችሁ ከተፈለገ ቪዲዮአችንን ላይክ በማድረግ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ በማድረግ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድትወጡ በአክብሮት እንጠይቃለን። ቻፕተር 2 ዘንድ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም So guddaa galatooma chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatinaa maaliif chaanaalii keenya subscribe gaafa gootan viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka qaqqabu gochaa jirtu waan ta'eef yes chaanaalii keenya subscribe godhaa warri laakiin goone like share gochuun hin dagatamu chapter 2 dhaanaa gaa walitti dhufuutti guddaana galatoomaadha jiraadhaa.